Donat 2026. ulazimo u drugo puno sezono Donata. Donat ima sad vlastito prvenstvo, na kalendaru su 4 eventa. Uskoro ćemo proći kroz cijelu priču kako sam ja i moj tim došao do pehara za 3. mjesto. U subotu prije Donata smo imali ja i Klaudija Drift Taxi event u Sloveniji, tako da mi je organizator Donata dozvolio da odradim kvalifikacije u nedjelju rano ujutro i htio bi se zahvaliti na tome, jer bez obzira što to nije nešto novo, je nešto tako relativno teško organizirati radi komunikacije preko društvenih mreža, radi uvjeta koji bi mogli biti drugi za vozače koji dolaze drugi dan i odvojeno se kvalificiraju, ali zajedno je to neka bitna stvar, jer neki vozači kao što sam ja, kao što je Miloš Ilić iz Srbije i još neki koji su se kvalificirali u nedjelju ujutro, mi jesmo konkurentni vozači i jesmo dio grupe vozača koji vozimo utrke u Hrvatskoj, tako da sa time što su se svi vozači složili da možemo mi odvoziti u nedjelju ujutro kvalifikacije i što nam je organizator to dozvolio, smo jednostavno bolje popunili breket. Ove godine imaju novi sudački sustav i ove godine isto tako ulaze u livestream na televiziju u suradnji sa RTL-om i Vojom. Tako da tu ima nešto novih postavaka u pravilniku što se tiče ponašanja vozača, što se tiče korištenja medijskih sadržaja i tako dalje. Tako da tu isto dolaze neke poteškoće po pitanju toga, a sa druge strane neki veliki plusevi. Jer recimo jedan od tih pluseva je ta što mogu u ovaj video ukomponirati dijelove live streama koji su na osjetno veći razini što se tiče kvalitete snimaka nego što bi bili moji vlastiti snimki. Uglavnom, svi vozači koji dolazimo kasno na event imamo u nedjelju ujutro u 8:45 jedan probni džir i samo jedan džir kvalifikacija. Također je glavni sudac Milan odlučio u zadnji tren da nemamo pravo na žalbu pošto nismo bili na sastanku vozača. Koliko sam čitao pravilnik, u zadnji tren je bila i odluka da moraju imati sve felge markaciju, znači kontrastnu crtu od sredine pa na lip felge, da bi sudje lakše vidjele kad netko vuče ručno ili koči toliko jako da sva 4 kotača blokiraju. Osim toga se drifta po svim poznatom layoutu na Mičovcu i sa klasičnim pravilnikom. Sad kad gledam za nazad, moj najbolji krug dana bio je prvi krug dana. Osim greške nakon inner klipa i jedan jedini kvalifikacijski krug koji mi je donio 82 boda i stavio me na 3. mjesto u konkurenciji. Moj kvalifikacijski krug je bio zapravo malo lošiji od probnog kruga, ali svejedno ok, 82 je u redu skor. Kao što kažem više puta, top 4 je uvijek cilj na natjecanjima jer top 4 te smjesti u 4 najbolje pozicije na breketu.
Tako da u tom primjeru se ja nalazim ispod Ive Znavara koji se kvalificirao drugi. Debeli pobjedi kvalifikacije sa 88, on je sa lijeve strane breketa, uz njega su tu Adrian, Brdek, Jugo, uglavnom ima stacked konkurencije sa lijeve strane breketa, a sa desne strane breketa isto tako ima nešto ozbiljnih konkurenata. Ja i Ivo smo, on kao drugo plasirani, ja kao treće plasirani, a tu ne smijemo zaboraviti na Lukasa Dobijasa, Toma Ostojica sve bolje vozi, Petar Brolje ima na novo složen auto sa mojim setupom. Idemo u top 32 koji ima nešto lucky winnera jer je samo nešto preko 20 vozača na štartu. Vidio sam puno različitih komentara na internetu zašto je kao manje vozača nego prošle godine. Moraš biti ozbiljno pripremljen sa autom koji ima po mogućnosti više od 500 konja, sa timom koji može ta auto brzo vratiti na stazu u slučaju nekega kvara i sa novim gumama. Ograničeni smo na 265 poloslik gume kao i prošle godine, što mislim da je dobar kompromis između toga da ne moramo imati pogon od kamiona, a zajedno je dobar balans između toga da mogu konkurirati auti i sa 300 nešto konja protiv auta sa 500 plus konja. Bajranovi se ne voze, tako da ja nastavim voziti u top 16 protiv Ivana Markića sa novim autom GT86 sa 2JZ motorom. Jako dobro od obojice. Erik Janković je profesor drifta, ja bi ga tako nazvao, dok je Ivan Markić za njega još samo ruki. Ali vjerujem da novi auto, nova Toyota može napraviti razliku. Erik Janković starta sa 300 konja, ove godine starta sa 550 konja. I odmah flik od Erika Jankovića, pogledajte tu vožnju. Sada je Ivan Markić tamo za loko prednje kotače, zaključava, jedva prati tu sad, uspio se vratiti u nekakvu putanju, ali evo tim mašina od Erika Jankovića. Sada malo Ivan Markić tu usporava i drži razliku njega, dok Erik Janković to po školski radi od ruba do ruba, ispunjava zone i clipping pointove koje treba ispunjavati pod velikim kutom i dosta dobrom brzinom. Ivan Markić sad tu pokušava pratiti, dobro to radi, iako se radi o Eriku Jankoviću, i završavaju svoju prvu vožnju Erik Janković i Ivan Markić. Krećemo u drugu utrku, Ivan Markić napred, Erik Janković iza, krenuo je dobra inicijacija od obojice. Ivan Markić malo plitko izlazi tu iz prve zone dok pogađa ovaj drugi kliping. Erik Janković daje sve sebe i prati ga, isto tako drži malu razdalju od njega. Sada je Ivan Markić dao veliki gas, možete vidjeti po timu koji auto proizvodi. Morat će se malo popraviti Ivan Markić do samoga kraja, dok Erik Janković to bez problema ga prati. Ivan Markić sada ulazi tamo u zadnju zonu, dosta plitko, dok Erik Janković završava skup sa Ivanom Markićem do kraja drugu vožnju. Odluka je pala, Erik Janković ide dalje, Erik Janković u top 8, imao je bolju vožnju. Eriče, čestitam ti, evo te u top 8, vrlo suvereno i dobro si to odradio, sjajna vožnja. Hvala, to je bila moja borba danas. Kvalificirao sam se treći, što me je ugodno smjestilo u breket, tako da sam dobio protivnika koji ima relativno malo iskustva u novom autu, za kojega očekivamo će biti sve konkurentniji kad sezona prođe prema kraju. Gledao sam danas, svi su trenirali, ti si vozio cijeli dan drift taksi. Tako je, to je već drugi dan za redom, jučer u Sloveniji, danas ovdje na Mičovcu ispred ogromne publike. Svi ste dobro došli da se vozite kod mene u Lexusa, ima 4 školka sjedala, tako da mogu provozati trojicu putnika odjednom. Još je japanski auto sa desnim volanom, tako da je to iskustvo kakvog bi mogli doživjeti u Japanu ako bi došli tamo driftati.
Gledamo se u top 8, čestitke još jednom. Hvala. Mislim da Markić vozi svoj auto tek drugi dan. GT86 je isto tako specifična šasija za štelat. Njegova brzina jednostavno nije dovoljno da bi konkurirala naspram E36-ice, tako da tu sa relativno jednostavnom pobjedu idem u top 8. U top 8 me pričeka Toma. Toma vozi bivši auto od Ivana Viškovića iz Pule, ali auto je sad praktički cijeljeno novo složen. Od motora do quick change diferencijala, obojica vozimo 265 semi-stick Westlake, pa eto, vidite kako je battle prošao sa onboarda i sa livestreama. Izgleda da je ovo zadnji par u top 8. Erik Janković je sad naprijed dok Toma Ostojić ga prati. Sada Erik Janković nosi gume tamo dole. To bi se zvalo kissed wall skroz do ruba, ali Toma Ostojić, moram priznat, jako dobar prateći. Ide tamo u vrata, ne da disat Eriku Jankoviću. Jako dobra vožnja i od Tome Ostojića. Nevjerovatno šta Toma Ostojić radi profesoru drifta. Odmah mu je tu na rubu, stiše ga do samoga kraja. Erik Janković ispunjava zone brutalno dobro i jako profesionalno. Toma Ostojić, ljudi moji, ne da mu disat do samoga kraja. To skoro dira Erika Jankovića i završili su svoj prvi krug. Ajmo jedan veliki aplauz. Ja bih rekao da je Toma Ostojić napravio jako dobar prvi krug i jako dobar prateći. Ovoga puta Toma Ostojić naprijed, a Erik Janković prati. Mogli ste vidjeti, Toma Ostojić je napravio brutalan chase, to jest prateću trku, dok Erik Janković da bi uzeo maksimalan broj bodova protiv Toma Ostojića. Krenuli smo u drugu rundu, Toma Ostojić odmah agresivno tu. Možda malo pliće od Erika Jankovića. Erik Janković sad drži puno veću razdaljinu nego što je Toma Ostojić imao u prvom krugu. Sad ćemo vidjeti kako će Erik Janković napast Tomu Ostojića, ali Toma Ostojić, mišljak koji sad radi isto tako izvrsan drift do samog kraja. Ovdje kompletan clipping point. Sada Toma Ostojić ima velikih problema, izletio sa staze. To je rezultiralo velikom kutu i teška i velika greška za Tomu Ostojića. Erik Janković je samo prošao profesionalno pored njega i završio svoju trku do kraja. Konačna odluka. Erik Janković ide u top 4. Čestitam Tomi Ostojiću, a mi idemo dalje s kolegom Petrakom. Nakon top 8 betla prolazim u top 4 gdje se pojavi prva veća greška sa naše strane i to je bilo to da dečki u boksu nisu dobro stavili poklopca za gorivo. Ta poklopac je očito ispao u burnout boksu i morali smo uzeti 5 minuta da bi stavili gore novi poklopac i vratili se na start. Izgleda sad nekakvi problemi. Erik Janković se je legao ispod auta u burnout zoni. Ne znam točno šta se dešava, možete vidjeti to iz drugog auta koji tamo stoji, Peter Broli. Erik Janković ima nekakvih velikih problema sada tamo sa glavnim, to jest startnim sucem nešto traži. Vidjet ćemo možda nekakvi problemi za taj auto. Evo, samo je stao nakon grijanja guma. Izgleda da, Erik Janković ima velikih problema sad sa autom. Nešto je u prijenosu, ide prema boksu i traži 5 minuta. Uleži se ispod auta iza, uleži se dole. Uleži se dole, stavi ga u bunkeru je.
Ja lidam prvi Petra Brolija. Petar Broli vozi, nije Peter Broli. On vozi LS3 E36, iza motora je Sansona sekvencija, na zadnjoj osi je Winters Quick Change Diff. On je jedan od ljudi sa kojima radimo drift kliniku. To je auto kojega su pravili na novo ove sezone, praktički od gole karoserije. I za kraj je auto dobio i setup kojega ja preporučujem za aute sa Weissfabom, Filgewindama, uglavnom auto koji je naloadan sa opremom do krova i spreman biti konkurentan. Ali to je auto sličnog kalibra kao moj, ima kojih 80 kg više, ali zato ima i bolju gitribu i potencijalno može bolje podesiti omjer u diferencijalu jer je Quick Change Diff, a moj je običan. Ništa od toga nije pomoglo ne meni, ne njemu za pobjedu. Odluku finalista prvoga i drugoga koji će se boriti za treće mjesto. Erik Janković odmah radi tamo flik na početku, dobra inicijacija. Ne da Erik Janković je odmah od gume do gume, ali Peter Broli za vratima dahće. Poslušajte te sirovine od motora. Sad Erik Janković velike probleme, udara u gume dole. Peter Broli prolazi. Nevjerovatno šta se sad desilo. Izgleda da Erik Janković ima velikih problema. I poremetio cijelu svoju putanju jer je preduboko ušao i napravio veliku grešku Erik Janković. Izgleda da smo krenuli u drugi run. Peter Broli napred, Erik Janković iza. Sad ćemo vidjeti šta može Erik Janković. Peter Broli to mora sad odraditi jako dobro i odvoziti trku da bi ušao u top finale. Erik Janković odmah nema 10. Opet ista greška na istom mjestu. Erik Janković je napravio istu grešku. Kako je to moguće uopće? Profesor Erik Janković griješi po drugi put na istom mjestu i izgleda da imamo pobjednika koji ulazi finale. Samo mora do kraja Peter Broli napraviti vožnju. Erik Janković je napravio identičnu grešku, udario u gume, ispravio se i izašao van sa staze. Ljudi moji, ovo se ne viđa svaki dan. Peter Broli je vani, ne vjeruje šta se dešava i odluka sudaca je pala. Peter Broli goes to the finale. Erik Janković ostaje za treće mjesto. Peter Broli is the winner and goes to grand finale. Peter, congratulations. Fairy tale continues. You are in the finals now. Great opponent, Eric. Made huge mistakes in first round and second one, and you automatically won. Yeah, it's very unfortunate that he had a little issue driving, but it's super nice feeling to be in the finals now, and yeah, I'm trying my best to win today, and I hope I won't disappoint. So. Ništa od toga nije pomoglo ne meni, ne njemu za pobjedu, nego sam ja sam napravio to greško da sam krivo procijenio širinu staze i na toj korekciji koju uvijek pravim na kraju prve zone, na outer klipu nakon te prve zone, očito sam to korekciju napravio malo previše ili se auto tako neugodno rotirao
i brzo je prošao sa track right pozicije na track left i pošto su na treninzima vozači dropali na lijevoj strani staze i napravili ovako rupo, kotači upao u rupo, guma zakačila zemlju, odmah me ispravilo. Tako da tu sam ja napravio radi moje greške 0 u lidu i onda sam se zabio u gume. Nastavio sam biti na gasu jer kad se me ispravilo sam imao situaciju da li idem u gume ravno, head on, što nikako ne želim da razbijem masko, hladnjake, još nešto. Odlučio sam više understeerat u gume i pogoditi desnu stranu auta, što sam znao da će vjerovatno uništiti samo blatobran, možda žmigavac ispadne, a u tom slučaju je oštetilo i retrovizor, ali bitna stvar tu je da nije došlo do kontakta između auta. Pogledam auto, ja izađem iz auta, pogledam da sve stoji na autu, pošto nemam više 5 minuta, se moram vratiti na start i probam forsat one more time. Teorija je bila ta da, pošto sam gledao kako Broly vozi na treninzima, sam znao da on vuče ručno između prvog i drugog zavoja. To je on power zona gdje se ne bi trebalo vući ručne i probao sam sforsat to da bi recimo došlo tu ili do malog kontakta ili da radi njegove korekcije ja recimo bi imao neki fail u pozadini pa bi to možda moglo preobratiti one more time. Ali nažalost kad on povuče to ručno ja malo previše zakočim automatski da ne bi napravio puno štete na autima i opet dropam, opet me ispravi. Tako da tu je za mene battle gotov i Broly prolazi dalje u finale. Vratim se u boks, nemam više 5 minuta, speaker me požuriva nazad na stazu i u pravilniku piše da moraš biti dosta rano nazad na stazi. Od udarca u gume i od dirt dropa optika na lijevi strani auta ne valja. Iza je zatvorilo špur, napred otvorilo špur, tako da ja i Borna brzinski rešimo špuru napred, jer to je ipak najbitnija postavka u tom trenu, da se auto otprilike normalno vozi, a zadnji špur lijevo ostaje zatvoren. Tako da već kad ja izlazim u boks u borbu za top 3, auto ide ovak, ne? Jer prednji špur je ravan, zadnji desni kotač je isto ravan, a zadnji lijevi kotač ovak. Tako da on ide. Ja se snalazim u top 3, znači u borbi za 3. mjesto sa Brunom Stergarom iz Croatian Drift Alliance. Bruno Stergar je spreman, Erik Janković isto tako. Ajmo ljudi, veliki aplauz, kreće trka za 3. mjesto, Erik Janković naprijed, Bruno Stergar iza i odmah brutalan flik od Erika Jankovića, ide duboko sad u to zonu, skroz do guma, vjerujem da će sad biti malo sigurniji jer ne želi ponoviti istu grešku kao u prethodnoj vožnji i nije prošao sad u zonu. Sada je dosta usporio Erik Janković u ovoj drugoj drift zoni, dok Bruno Stergar se tamo malo bori s autom, ali vraća nazad poziciju i tjera Erika Jankovića da ide što brže i što jače. Sada Erik Janković tu možda malo pliči na ovoj zadnjem klipingu, ulaze obojica u zadnju zonu gdje Bruno Stergar drži razdaljinu iako bi trebao siliti na vratima od Erika Jankoviću i gotova je prva vožnja.
Evo, krenuli smo u finalnu borbu za treće mjesto. Bruno Stergar naprijed, Erik Janković odmah stiže, sam duboko odlazi Erik Janković, dotaknuo je Bruno Stergara u zadnji kotač sa prednjim kotačem. Ne da mu disati Erik Janković, nevjerovatan chase run, to jest prateći run. Stiže ga tamo dole, malo je napravio razdaljinu Erik Janković, dok Bruno Stergar, ogroman put sad u tu srednjem dijelu staze. Bruno Stergar radi veliku grešku i izlazi van sa staze, dok Erik Janković nastavlja dalje. Šta se danas ovo dešava? Bruno Stergar izgleda da je nešto sa autom, napravio je veliki kut i izašao je sa staze. Nevjerovatno, sada evo ga Erik Janković u punom gasu je završio svoju drugu i finalnu trku za treće mjesto. Evo, kao što možete vidjeti, sad vidite na ekranu da otišao je u full lock, jako brzo, zaključani kotači. Moj lead odradim onak, iš ok, vidi se da auto neočekivano zagripa iz izlaska iz prve zone, znači vidi se da auto zagripa nakon prve tranzicije neočekivano i full kasnim za gasom. Auto kad bi imao normalnost na štelan špur iza bi dosta ljepše floatao do zone i preostatak rana odradim onak, iš ok. Ništa posebno, ali radi brzine i radi moje dovoljno dobre linije, Bruno relativno dosta krati liniju i smanjuje kut da bi me stigao. Promijenimo pozicije, u mom chaseu se Bruno spina nakon druge tranzicije i to je automatska nula za njega, pošto je bio non-provoked spin, spinao se sam od sebe i eto, dobijem treće mjesto na Donatu. Što je u redu, top 4 uvijek cilj, ne samo radi fejma, cash prize-ova i sličnih bonusa, nego top 4 vozača najviše voze. I top 4 vozača su najduže na stazi. Staza razvije najviše karaktera za vreme kad dođe do finala. I to je u biti cilj na svakom natjecanju gdje se pojavi. Za ubuduće moram definitivno naći neki sistem gdje dolazim na stazu sa više nego 4 sati sna, jer sam uvjeren da je to negativno utjecalo na moj performance. Ali eto, barem smo se uspjeli pojaviti na Donatu, konkurentni, uzeli jedan pehar, ostvarili dobar plan, dobru poziciju za nastaviti prvenstvo i ja i tim smo se imali dobro. Da, bez da ulazim u to, da je bilo hrpu drift taksija, hvala svima koji ste se došli provozat. Meni je gušt voziti drift taksi, pogotovo na natjecanjima gdje možemo pratiti vozače koji se bore na treninzima, treniraju, pokušavaju stvari i tako vi koji sjednete u drift taksi možete isto doživjeti nešto posebno, vidjeti ove borbe od blizu. A drift taksi vam pruža i to da dođete sa prijateljima, pošto ima 3 mjesta za putnike. To je relativno kratak recap Donata na Mičevcu, gdje sam ja kao vozač zajedno sa mom timom uzeo treće mjesto, što je u redu. Još jedan pehar u našoj kolekciji. Hvala vam na gledanju, hvala svima koji nas podržavate preko shopa. Hvala svim hejterima što ne možete spavati bez da nas uspomenjate u komentarima, porukama i tako dalje. I vidimo se na sljedećem eventu. Erik Janković, ajmo jedan veliki aplauz za Erika Jankovića. Second best place, Peter Broli. Place best on Donut 7. Marko Brdek, on je danas najbolji doma u Velikoj Gorici i osvojio je prvo mjesto najboljeg u Donutu 7. Na trećem mjestu Erik Janković, na drugom mjestu Peter Broli i na prvom mjestu Marko Brdek. Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok. In the morning took a train to the beach. Wrote a message in the bottle and we threw it in the sea. We watched the waves smash against the rocks. We watched the sea bring the message back to us. Open it up.
This world is crazy, it's the craziest world.